Ni muingi kanini na kanene makigeria kuhoria mwaki uria ugomeire nyumba cia kuiga indo cia wonjoria itanyiheire 10 utuku wa thaa 5 tauni ya Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia. Kuringana na muingi uria uguteithagiriria hari kuhoria mwaki uyu ni worotete ngari ya thima moto ya kaunti ino makiuga ona gutuika ni irakinyira ihinda riria riagiriire uti uteithio ramateithirie ni undu wa kwaga kihura mai ni iracungiririo gucoka ndetwerera arakaririe muingi na njira nene. Bwana Gavana, mimi nakuomba gari ambao umetuletea hapa kama zimamoto, sisi kama wana Nyahururu huwa tunatoa pesa mingi over 200 million per day ambazo ni ushuru wetu, lakini gari haina maji. Na mimi naomba kitu kimoja, wewe kama gavana kuja utupiganie sisi. Hapa kuna chomeka na ni watoto wetu wanachomekea hapo, mimi nikiwa mmoja wao. Na kuumana na ndeto eno muingi uyu no rathingata thirikari ino ya kaunti itikire kuiga ngari ino na ikiro iria ciagiriire niguo gutigirira ni yang'ethanira na mogwati ta maya hindi iria meyumiria. Ngienda atiriri gavana witu wa Laikipia akorwo oe gukuti na ngari ya mwaki ni matondu korwo ikuo mwaki undu ngiahana uu ni twaigua sorry ni undu wa mwaki ukuhe ngari ya mwaki rungi hau kiuyo na haria ngari ino yuma nitamakinya nitamita 10 na yoka tari mwaki hatiri kindu matoe turauma tonini mari na kigiriko kiingi onjoria marauga matungitwo ni hathara nene uu ati mararigwo makurora nako kuona matinahota kuhonokia ona kikumana na ninimbi nene cia mwaki riu makienda gukorwo magithaitirwo ni thirikari ya kaunti ino itemi-ini ria kumahura njeki niguo nari monekana ni megucokereria. Riu tungiwa gavana arore maundu maya ona akorwo gwika ati na andu aya marore compensate makire hathara yo mathie tondu oneo ma fail ta thikari andu aya marahirwo ri ni megutuika compensated na kaunti ya Laikipia ri ituike answerable hari kumenya maundu maya uria meguikara na ngari yo tondu ni itu ithondekwo. Kihumo kia mwaki ucio gitiri kiramenyekana indi uthuthuria wa naihenya ni wambikitwo. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta wa Nyuthe.